Kilat patai kubur Ipri kepada makilat patai kubur Kikli ya Deputy Chief Minister Hadin bagi bagi parti BPP kalau penbenayu kurtong nak antara election kita yang samai kila lekban kli ya kini ke parti ke Basensyar pilih perkat kuno lalu pilih raino yang kurtong ujung pi ayu kejubab kama pilih yuri Uni Deputy Chief Minister undang dalam jangan ke parti uang 48 rai nomor bola bun palat kita apply tiket nak antara ke election kita yang samai ngatalai dia sakilot dia kata kami kejing keren kejinga kami kejing tamang kejinga kami kejing kenmo kejing kento ndai ngesupen kan mau ya kai ke baki hini keren kalau lagi kilat patai kubur ki om 48 rai nomor bola bun palat dapat bawa ani mo aduh belabun palat bampalarai kadang simpor tang sintayo hadian pat niui bagi takin dong elam kilik kro yu to presiden jong KS banlong kertong jongki kata ngambil kijing tok emen pei yu pai ba nedi biskun no mangine min shua piong ni pala bangrai babun palat mentapat kilik kro liwatkan didiet oh kipat ba kumba kiong kile sisa kumtaha namar kiong upat ba ubabi un bi pedhi deni penbe ni baro ni kwa ba tin khasi kanlong kanrung ha each schedule lani kan kalalong ka way ki official language hagari India way bang kwa ni kwa tenrai kadai bandon daga linti oh kami ke sokar mentah lakndai snem atak kumi kala sensyar ya ke